guys. Kasi sagol ka mo. Tara guys. Ayag na ako guys. Ayag guys. Puto guys. Walang hoy guys. Ayog ayag guys. Ayag na ko. Tapos yun siya ayag. Dugay ayag ganito. Ayag guys. Hinay rin siya guys. Naglaboy sa mga guys. Taglatin guys. Guys, bugong. Guys. Ayag ko. Ayag ko. Guys, dugay ini sama man guys. Ayag. Puy guys, sama kamaan guys. Bukan pang mga outlet sa atong A1 Sweet Caress sa Bohol. Sa Kandihay, Cubero Pharmacy. Sa Anga, Night Road in Pharmacy. Sa Alicia, Oxygen Pharmacy. Sa Hitape, National Pharmacy. Sa Trinidad, Butika Charles. Sa Carmen, Lord D. Art Pharmacy. At Sierra Huyole, Butron Pharmacy. Kung sa Kandilaran, napag-usapan na itong Di mo karilit na ni guys kay mga rich kid mo mo. Sama karilit na ni guys. Katorang kuan guys. Hilig og mga puto. Budbud guys. Kasi kita magkukan. Kaya mga puto. Orang bring exercise guys, kita ringtone ni guys. Tapang guys, bukas sungai ayah guys. Kita sih guys, ayah guys. Pero masih guys. Orang ni Paul? Paul? Manufactured by ATS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. That was brought to you by Presto Juice. Balik-balik
ka ng saya at sarap ng Zesto. Oras kapag ganyo sa bilis laki, nipis tawa, pilis kita. Para sa binita at sa Bloom, sa Bloom, Story and Jar Fabric Conditioner. Jar Fabric Conditioner. Kulay stay fresh technology. Binita at sa Bloom, sa Bloom. Fabric Conditioner. Manufactured by ABS Manufacturing Corporation. ISO certified.